Sve gospodin. Krećemo ovako, Vesna je otkrila Ameriku, pobudila se rano ujutru u 5 je to bilo. Odatle je krenula do autobusku stanicu peške. Onda je uzela gradski autobus, gdje je otišla do železničke stanice. Odatle je uzela voz i krenula prema Beogradu. Zbrzi je išla. Stigla je u 20:20 je bila tamo. Odatle je uzela avion na aerodromu Nikola Tesla. Ona je odletela automatski do Francuske, gde je uzela brod. Odatle je krenula ka Ameriku, ali Amerika je bila pokrivena. Ona je faktički otkrila Ameriku. I tako je Peki Išbevac otkrila Ameriku. Poslije su poznala Stocka iz Lukova. Odatle mi je kupila Audi A6. GTI Turbo i gdje sam ga ja prodao sad. I sad radi na benzinsku pumpi kod Đuru, automatski. I tako je Peki otkrila Ameriku. Ajde, čao, majstore.